Tamat. Ojek Bang lah. Nah, matang sorongot atuh. Mesin botol kok. Mabok mana nek? Ayo mabuk teh usin Bang euy. Usin lihat dia 2 botol. Ke mana euy? Mang lah. Balik. Naik. Mang, tapi mang. Apa lagi tuh Mang mau motor teh? Sakutu lalaunan. Kebutan wae. Botol ah. Ya, tong kemat tong kabutan lah. Aing pusing, aing keur mabok teh usin dia. Harga 2000 aing. Oh, ya. Aing balik ya, bro, ya bro.